Kajing persang ki bor pulit ka East Kazil district ha kajing lam Rituraj Ravi ubade USP ha kamiet ka khandai tarik jelio arjar pusaw ban kendang ya ka kong bindas em kalong kami ka bayaki dak basyong sya thangan ha parking lot ka additional secretariat Shillong bandawa nak sarkar jilla ban snano ekstrok nongpo umden cha Sunapur Riboy district kalapenlong yu samla en lang sawen education secretary ka New Trap Youth Council ubadiru samla nang sai an ban pha ka jingtho shaka Meghalaya State Commission for Women bakan tuklar banweng mardor yu TSP habakren silat thai khubor hadin ka jingwan bu jingmudui khmat ka commission haka shipotrik jelio arjar pusaw u samla en lang sawen loong ba ka jingle USP ban persang banweng jubor ka kong bindas nakatei ka jaka ka long bommi ha bat kadei ka bala penkhen ki kendon ki baidaru ya ka hok jong ki kenthai nakaliang jom ka HUC sengkemi ilawan ban bu ka complain ta kasni ha chairperson jom ka Meghalaya State Women's Commission akabedai bat ka jingja ka balaja bersya kong bindas iem bedai wei inong susnong nangkin po umden di ban pelong ya ka jingsha tangan ka peaceful hunger strike ka jui ka badang beteng hadu menta ani po additional secretariat jing wan ko jungi ban bu kini karitin complain hakani ko commission kadai hadien bangilai limba ki media ya kata ka video ka bala subhead step alor ka jingwan jongki police department female police personnel kemudian kita ki female police personnel hakatu kamiet hapo ka jingilam jong superintendent of police u Rituraj Ravi hakaba kani ka jingwan ka jongki hakatu kamiet kadai ka bomla satya ban pedang dan lelai namar ba ka jingwan ka jongki kadai hapo steng miet pedang khat ar steng bat ka jingwan ka jongki ru ka kimsim lawan tangkamet sudah ndai ka jingwan ka jongki kilawan rangkat ba ka special operation team kaba kila king atir bah bat kani ka jingwan ka jongki hakatu kamiet hangte hapo jaka satngan jong ikong bindas iem along ban sibenta kum ban penting pensmi i ying bu ikwa ban bu ke jingkali ka police department atu ikong bindas iem ide kriminal mo aba hiwan pihak banwan hadu dia ka kunhun banwan tang banwan tu ke jaka ka bai kong bindas iem bisa jangan ni nak yang ka seng ni numla ban pedang alor kene ke jingle ka police department bade alor kene ke nogram ban nak yang ka HOC sekemihi musim ya kene ke sinjam ban file da karatin complaint chakane ko commission ban nak yang ismo komendo mentaksi ban nak yang di chairperson ban ki members jom kene ke commission ila sim ya ke statement ke juni wedai ban kene ke jinja ban ja persai kompilasi kepala le dari police department jong Meghalaya police bat nakalian ke commission kalai ke assurance ni bukan sim dikisin jam ki batege persya ya kadi ka jingle jo kini ki buat pulet ye kombinasi bat iskuar ban pau hani ba jingle jo ki pulet hak tu kasni kata hapo ke jinglam jo SP police jo is kasel kalong ru kadai ru ke jepit kan pelan ya kita di establish protocol ibede bat illegal rights jo kilong kami namar pa kum ki pulet kinumla banwan steng miet namar habedai bat kam ka ba pihak punya tikko bat kiri kuntai aba kuan bat kiri kuntai hidong kamru bandan yo police officer kata ka not below the rank of sub inspector lani bat executive magistrate deh ketu kamiet ni iba nakaliang ki pulet kim simadan bersendran kim simadan kita ki police officer kim simadan kita executive magistrate wan sendran ya itu ki pulet ki bawan hak tu jaka hapo jaka sat dengan kong bindas em namar bunyi i naduk kesing ke persedang abai kong bindas em ya lek ban sat dengan maru yang ti pos sekretariat ni i bahak tu kesni ki bawan bantu klari kong bindas em i kidai di pulet kentai ni iru akas sekendi haba di kong bindas em bila bateng ke jung sat dengan ke jung i ngil i ba iwei police officer bila wan hang tu ban grand bat bantu klar ban ba ye kong bindas em i dongkam balik medical check up ni iru ba tu kesi gila dan ki doktor di balawan hak tu kespat banle medical test ring smoke la ba kai gen tension jong ke police department pat hak tu komiet banwan tang di ki pulit senrang rengkat ke jing te janjong rengkat ke jing atiar bah rengkat bat ke jing jase ngilap katum ka dat pathai kebor di BI di Bu SP ru semua dan su kata setiap kebiang banyak khana ada gi bisa ketum ke media kiba ketum ki video kiba circulate ke media bade lor kini ke novem ban nakal yang kesang nimla ban sya ya kini ke jingle dan buar bat minum ailat dan lelai ba ki bor kan in buar persya dikiri bat ba kadai hakan gunu kalian bade lor kini ke novem ngila file ya kini ke written complaint ke jungi saka commission baik ya ki kentai ban nakal yang ke commission ro kala
kula ringi berkan cim kisindam di batenge bat nakaliang jo keseng insa nangyay budien bab dada kita ngyay peteng ban pendik iti kong bindas em hangtei da kabua gihi ngiro insale ke batenge nakaliang jo ka sang nila file ka complaint persya ya superintendent of police jo ke is kasel berkom juru pulet ki bisindra langu bat ngila keren ro habagio man kedua berarti members jongka ni ka commission nila keren ro eki pataro eki betai benchim eki sindam di batenge persya eki tu pulet ki bodong keti hak tu komit manwan penting prinsmit hak por stengmit persya ikong bindasi ni ngimta pekai ken tension jong pulet ma batuan stengmit mereka rengi bisar katkom ka jusu thu i kalong ba ka jungwan ka jungki kalong ko ban matbat yanu ki badai ki riusniu nani kai kan tension jongki ban stengmit marha ki hakasngistang ka jongki akan snisdang jong ikong bindas em yakan deka peaceful protest kejui di ba nadu kesngi benkong di bawan tuklari gede pulet kentai narangi pet akasngi ka baaro itu idan wi police officer bede female police officer itu iwan himai ban ong i ban yalech medical test nama ta jui bala rangi pet akitu kisngiro ki ba paharang tu hajaka kide ki female police personnel rai ne ke jengwan jeng ki pulet senrang damit klam dan ki police officer ni executive magistrate ka ban haga jaka ka bai kong bindas em isong satngan kalong kai ka bumla pediang satya but kalong ru kum ka jeng pen ya kata ke establish protocol bai dai but ki legal rights jong ki long kami but kanihi inumla ban pediang ban nakaliang kesan ni sebudien but ni sesimru ki sinjang batik ya haga bai dai but kini jingja persya kebalale di police department persya ya ini kong bindas em kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukhau 45 udan jinga dei kumno yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 ba fikrannya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya